الله، ريحة البرفان بتاعتك حلوة قوي. ايه ده؟ بتتكلم بجد ولا ايه؟ هي اسمها ايه؟ عنتر وومن. عنتر وومن؟ اه طب في كوكو شانل؟ لا والله خلصان. في شكرا. فانا بقول لك عيب عليك، ما تقلقش، ثق فيا، انا هنا ملك الخلطات، انا اسمي اصلا ابو عنتر ملك الخلطات. طب هات واحده نجربها. هديك واحده تجربها، لازم تجربها، فما تقلقش من اي حاجه. بس واحدة عايزة على برزاتي. موجود. الله، ريحة البرفان بتاعتك اسمها ايه؟ عنتر وومن. يا بختك يا هي عم، بجد كويسه؟ جميلة قوي. تحفه صح؟ دي خلطاتي، اسم ابو عنتر ملك الخلطات السحريه. اعمل لك خلطه؟ لا شكرا. خلاص بقى، ممكن نعمل بقى خلطه زي الاستاذ. ثانيه واحده بس امشيه. الخلطه دي يا فندم انت هتاخدها من هنا، هتدعي لي بجد. هتعمل ايه يا عم يعني؟ حماده حركات، ده حماده حركات. شم بقى وادعي. انا عايزك تجربها وانت ماشي. حسابها كام؟ 250. ماشي. وخلي بالك هي انا ببيعها كده عشان عندنا خصم بس اليومين دول، بس هي تسوى اكتر من كده، واسال عليها في اي مكان مش هتلاقي الا عندي. انه عملت المفعول ده على طول. في امور نفس التركيبه للاستاذ. نفس التركيبه اللي نفس هو. التركيبه بالظبط. طب هي للاسف خلصت، هتيجي الاسبوع الجاي، بس عندي خلطه تانية جامده قوي. لا لا لا، نفس التركيبه بجد هي برضو بتجيب، صدقني. واو. وعد. اسمها عنتر مان. عنتر مان ده زي سوبر مان كده، هي بتجيب عنتر مان ديت يا باشا، حاجه من الاخر. انا عايزك بس تشمها وتقول لي، وبرضه نفس المفعول ونفس كل حاجه. تمام. شم كده وادعي لي بقى. ايه ده يا عم؟ ايه دي؟ هي بس في الاول بتبقى ريحتها غريبه كده بس. غريبه ايه؟ دي مجاري. لا ما تقلقش، اسمع مني. بتقلب والله بتقلب صدقني. ايه؟ بتقلب على الساعه كام مثلا؟ ايه دي؟ حالا اهو المفعول بس بتاعها إيه يا هيشتغل، عم ده؟ وانت هتلاقي كده اهو رز عليك. رز ايه بس؟ رز كده عليك، رز ما إزاي؟ تقلقش. يا عم ايه ده؟ هعمل لك منها ازازه. ازازه ايه؟ ولا عايز ازازه ولا عايز ربع ازازه. ايه دي؟ صدقني شم بتشتغل. كده؟ طب شم. بقول لك لو سمحت، جميله جميله. جميله. طب ماشي. عايز برفان حلوه كده. ايه يا استاذ؟ بقول لك البنات مش رجاله. انا قلت لك يا عنتر عم اوعى يا مان. عم. اوعى يا حلو عم. البرفان ده. اه جميله، انا قلت يا له. عم قلت له ايه؟ مش قلت انا لك قلت عم؟ بنات مش رجاله. ممكن بس اتعرف هو عليك؟ يا عم. اتعرف عليك يا طب راجل. تعالى كده بس ثواني. اتعرف عليك. يا عم تعرف على مين؟ بس تعالى بس كده. مش عايز حاجه، ده انتوا محل يخنق. ايوه احنا محل. يا عم خلاص يا عم، خلاص يا عم. يا عم خلاص بقى. ده ناشي. ايوه يا عم ناشي. ماشي. ايه يا عم اللي انت بتعمله؟ في ايه؟ ليه لا بس؟ لا، ايه يا عم اللي انت بتعمله؟ انا قلت لك حاجه ايه؟ حاجه طرش، ما حاجه طرش بتهزرش. ازاي يعني؟ انا بقول لك البنات مش رجاله. يا بختك برضه على مساعدة. ايوه وبعدين جامد صح؟ محتاج جامد قوي. يحب والله. طب اطلع بره. ايه الرجاله دي؟ يا عم اطلع بره. اطلع بره يا عم. اطلع بره. الراجل ده يفهم. لا انتوا كده فاهمني؟ بالك يا اخويا، بس انا راجع اخد رقمك بس لو امسك سمحت. كده، امسك اطلع بره. رقمك يا عم اطلع بره. ايوه يا عم مختار، اطلع بره. يا عم اضربه ايه طيب؟ اطلع بره. اطلع بره ممكن رقمك. يا عم اطلع بره. اهدى بس، اهدى، وحد الله. طب وحد الله. طب وحد الله، افهم. ما انا بقول لك ازاي يعني؟ بقول لك غير ايه يا عم اللي انت حاطه لي ده؟ انا بقول لك البنات مش رجال. يا عم سيب ام الجاكيت. في ايه بس؟ تعالى بره بقى، تعالى لي بره. طب انا هفهمك على لا لا حاجه. تعالى بس هفهمك يا والله عم حاجة. تعالى بره. تعالى يا عم يا عم ما تخافش. ازاي يعني؟ يا عم وريني نفسك يا عم. طب وريني انا نفسك. بصور مقلب. اهدى وحد ازاي الله. اصور مقلب يعني؟ ده مقلب. لا ولا مقلب ولا بتاع. عارف الرجاله اللي دخلوا ولا دلوقتي؟ رجاله ولا حريم. بص في كاميرا اهي جوه. لا 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 لا. ده مقلب هيتذاع في رمضان، كل سنه وانت طيب. انت طيب. واحنا كنا بنشوف رد فعلك العسل ده. ايه يا عم؟